Sugnu the Liba 37 AR gi ka henba thong na maram orega Sugnu police ka 37 AR ga khutthonam gadore thodok asi ngase yukpung nipan makhairum tabada Sugnu the Liba 37 AR gi CO alawat na lusingba bulletproof Casper gari ahum laklaga Sugnu PS ki OCM di SDPO office gate da khamjil labduna police tholokpa yaroi haina thasil labudagi thokibani Assam Rifles ki matong huktaba thong aduda Sugnu da leiba police personnel sing mai hona saukre Assam Rifles team adu Sugnu police station da leramba personnel sing tholok tuna nomai kak sing duna akan bomong da saiduna tankhai ki hiramasi matang da Sugnu police station na 37 AR mathakta FIR amal lokhatnaba sem sakre hairi You want to shoot? Come! No. Do you think we are threat? I can kill all of you. Do you think we are threat? Okay. Wait. Oh, I lost blood. Who are you? Pinoy, please come back. There's a limit here. No, get this off. What limit? Get up. We will talk later. Wait, we'll talk for 2 minutes. When they die, there will be limit now. One of my boys I already need to lost his protect you life. only. Please come back. One of our One of my boys already lost his life. we Thanks to you. lost lives here. When my Havalar was killed, where were you? Come out there on that side. When my... I'll show you the proof. Come Yes, I was on tour, my estate. What have you done? Who has killed the PSA boy? He's here in this COB. He's a I don't want to hear you. Show me the proof, sir. Don't you have body? You make up the body. You have the proof. Look. Why are you coming here? You are going to there. ये क्या तरीका है सर हमारा क्या सामने में गाड़ी खड़ा करके नो जबरदस्ती क्या होते हैं अभी तो प्रेसिडेंट ये लोग क्या हमारा पुलिस ने क्या है हमारा पुलिस ने क्या है आप लोग जो ब्लॉक करते हैं उसको जो करना है कर लो हमारा पुलिस के आगे में ऐसे कर रखा है क्या ब्लॉक करते हैं कौन ब्लॉक कर रहा है ठीक है हमारे पास कौन कर रहा है सर जी लोगों से ये करने का हमारे पास टाइम नहीं है ठीक है यहाँ से पहले से ही आपने भी इतना मदद किया हम लोग से वो ताल्लुकात पर हम काम किया है तो आज इतना जल्दी FIR लॉन्च करेगा नहीं क्या में ब्लॉक कर रहे थे क्या FIR लॉन्च करेगा Wrongful stand. Wrongful की मिलिटेंट्स से आपकी नाक की पकड़ से बैठ के हमको आप क्या कर रहा है आपके नाक के सामने बैठ के हमको फायर हो रहा है आप क्या कर रहा है Video ले रखा. Yes sir लॉन्च करेगा Wrongful stand. Wrongful stand. Video FIR lost now. We will not FIR.
fought with Kuki militants with your commandos. Ask them यार. I was alone यार. आगे यार ये सब blockade यहाँ पे हो रहा है यार. आप लोग के सामने और फोर्स का अगर ऐसा सोल्यूशन होता तो इतना फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी है भाई. नहीं आप We don't need you here. You guys work it out within yourself. आप आने से हम लोग कब मना कर रहे हैं? ये क्या तरीका है कि पुलिस स्टेशन में अटैक करने के लिए आया है? आर्मी हमें मारने के लिए आया है? ये क्या तरीका है? आप आर्मी मारने के लिए आया है? Get out, get out, get out. Get out. हमें मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? कुकी मिलिटेंट्स आके हमें मारने का प्लान बनाता है ना बच्चों. कुकी मिलिटेंट्स से अरे कितना पैसा खा लिया भाई? नहीं कुकी मिलते से कितना पैसा खा लिया ये बता. कितना दिया है? कलाकार करके मजा कर रहे हैं. Oh, get out! Get out! We don't need you here. Get out! आप लोग रहेगा ना पुलिस स्टेशन में अंदर रहना चाहिए आप लोग. ठीक है ऐसे में अपना मर्जी करेंगे. तो तरीके से आ जाओ. हम ना मारा क्या तुमको एक रास्ता है उधर जाओ. आराम से जाओ. कुकी वाला क्या रास्ता है अंदर जाओ. उधर सीधे बढ़ाओ. अंदर जाओ. तुम लोग को आ रहे में तब माना क्या हम लोग ने? हाँ आने का कोई तरीका होता है ना. आ जाओ हम बैठेंगे बात कर लेंगे बातचीत आपस में. तब हमने आपको माना क्या है इधर आने में? Ramendra, कमिंग हियर मैम. just can you talk to me 2 minutes? I am alone. इतना तरीका करके हमारे गेट में ब्लॉकेट किया है. हाँ? पुलिस की गेट में ब्लॉकेट किया है. ये क्या तरीका है? चलो चूतिया पा अमरोमदा असम राइफल्स ना पुलिस स्टेशन दे सथकिबा थोंग अदुबु सुनु मियाम ना अकन बमोंगदा यानिंगदबु फोंदोकपगा लोइनना हौखिबा मे थागी तांग कुनगा निपान गी अहिंग नोंयाइदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगना सुनुदा लेरंबा पिस्टॉक थुगाइदुना सथरकिबा युम मै थाबा अमदी नोमै काप्रोकपगी थौदोक्तगी हौरगा ngasi फावदा सुनुदा लेबा 37 असम राइफल्स ना सथरकिबा मिसंग मिखाई नाइबा थोंग सेंगु पेंदबा अमदी सुनु एरियादगी असम राइफल्स कुदक्ता लक्थो हाइबा वाफम कया सुनु मियामना फोंदोकनरकली आई विटनेस लेदमुक्ता मखोई बर्मा सोमदा तोयना सिन्नाबा इन्फ्लेमेबल होइबा पोट अमा सिजिनरगा अदुना मरु होइना सिजिनरगा धक्लाना कापगा युमजे बंग बंग होरगा चापनी हाबसी आई विटनेस इन तमे असुगुंबा मुक्तरगा अखोइसे इन्थोखिनबगी प्लान अमता सथरकपागी मोंग मतवसे अखोइ सुगा यानिंगदबन मरम हौरखिबदन मरम ओरगा मितैसा मफम कया कयादगी लाक्तुना थुमजिल्लकपदगी मधुगी मूवमेंट मयामदुना असम राइफल लेबसिना मिचमना रिमै कापसेले मसी कुनुदगी अखोइ लाइनगा सुपर मामले मरमदी दे आर वेरी वन साइडेड मफर वन साइडेड ओय मसे कोइ को युमै थाको तमदा नॉट ए सिंगल बुलेट मखोइना कापते कोइ कन्नागी दमता अदुगा नंबर The command was given by the brigadier himself to the sentry who was posted on that day. Numitu na taliba sentry post. Within short period, Manipur ki state yuwa ngada laiba chimdubu pungkara ki manungda aikoi ke dokta lalopur mayam do changpu ngamdro. Oisuktra bawane. Aikoi mitai manati linjen manati habado. Aikoi bo hat lage hai dadi. अखोई मितई से कुकी जाति नोहिना खंगीगदबदी we are settled in a very compact one homogeneous area and you must know that if you attack us we are ready to defend our land. Yes, we'll not spare them. We'll not spare them. Anyone. And you must also understand we are staying in a homogeneous continuous area where one village and village is not separated by more than 2 kilometers and 2 kilometers means they can reinforce within short period and we can defend our land at any moment and we are not afraid of you. Yes. Yes. Nakusu noigi
hinga mo na ba have say nyom chom na constitution gi manung chan hono we will appreciate that, but why use the violence? We have been propagating the peace message in this area, and why you take the opportunity to attack us? And that is not acceptable. Ya sumong ngamoy. Aduna jik tang kun ngama panda asugu mathoning da bathodok yamna surprise wa bathok padigi Kakching gi SP Chandel gi SP IPS officer ngatani adigi additional SP mayamama gari mayamama thokriba mafam sing asibu yengchina ba lako matamda sero longkai yaudringada happy fair mayamama militant sing na moi gi designated game officer na tragaso leiba si digi capsule liba matam do di police officer mayama numai capsule do di defend tawdeni when defend tawde aduga militant gi harbor when leiba mafam asida ai koi wa hin lan horko matam ni yaning de de parsa maya hawna le mayam horko matam na somji lokum matam di mijam do di ar na numai capsule leba sibu yaba raba sibo aduna manipur gi parsa miyam chai I go here. We have to defend our land. If I want to come to Masibo, Himinasi, I am Manundayana, Himinasi. Of course, let us talk on the table. But if you threaten us with guns, then we are ready to defend. Angang api pecienda ba? Ahan sing masa sola ba nataba punamak lao ai koi khunjin leba matamda Assam rifle na koi boloi ne kahat pa nate ai koi ke police department ge ngasi mathong na leir ba mayam ma leiri ai koi kari ki noi no Imphal today na Assam ni luang ma lanjun ma moi nature is defending us in the western side I koi leriba police department kara sina pa koi law na 7 superior thamanga mani koi mitai macha I koi su isa gi defense ki mechanism koi su lejai and we are ready to defend our land and our property. Let us ask all our friends, our women, everyone to come back and we will unitedly fight back all these intruders who are trying to annihilate us. Akoi bu mutat lagi hana changchi libu sing siki chap chaba akoi thengnagadabani and aina center da hajaningi what is your policy? We are so confused. We are Indian. Center na hoji chakadiba mu matawse karino have se akoi praja amoina as citizens we are very confused and we are asking to set and protect us as you are saving the refugees and the cookies. If you are Sikarino ba, mapan lam tiga harupa singse lemi nari yare, makoi badi protect tong ni haraga, yellow mi wali ba, indigenous wali ba akoi buna, support of the bimong to, uli ba sibo, asi akoi se asukumatik, we feel so much frustrated. Adu ba gadi, akoi so hara kadurine, akoi se Indian atumi macha to no uri ni habse, cuma jala habse akoi so, hangom thor trabraba, and I don't like to feel like that, and I want to be a citizen of India, and we want to live peacefully, and we need to support from the Indian government and as well as from the Manipur government. Thank you. Sugnu Bazar da koi liba imai valley pipean puna maksa tai karim lagi nate khangau dana augi batang kun gani pangi ahing nong yai pung ani khare helakpa adai dagi kuki militants na hai tare khoina kuki lal hoba hai tare ko karom den humjal mai gai khuding makte koi sugnu sida masing khangdaba no landare e koi adugun jung kayama koi beda mai thare banturen gi wang da leiba na pan ban mamang da koi panjagre ujik chu dum panjare sugnu pamang lai kai sero gi koi ba loina ut ole sumna khagi popar koi gi sil leijari ba sugnu gi area bazar matek sida ngai re ko sumaina tawdana dawba pose hairiba pose karo aidagi haurakki haragadi si asamna phel leiriba jaga swai jidagi ni madagi haurakki ba pose
Huzik Pogda Maduna Maram Oire Heraga, Quigin, Numitsigi Nongan Bada, Haitare, Quaishauna, Quigi Misam Parja, Mayamzina, Kulai Pajada Mayamze, Sidida Quigi, Kano Mayamze, Police Kamoya, Kutona Bazida, Mayamzinas the Lazani, Tanzaz, Makoina, Mapam, Kangana, Kapsala Pakuki, Militani Kande, as Hamra Pandana, Quina Lowy, Makoina, Karigum Bumpton, Mituda, Kut Handana Kotana, Songim Nakanda, Maduta Bagi Walite, Onzelaga Makoina, Koido in a cape, Masigi, direct akoigi mami na uhoba mi bau leire kapa du nam akoi na kapa ni khangde amadu na kapa ni khangde akoi misam ngakta ne akoi mari ngang mari uzik taraga leire hoi uzik tari bam bam je asam raipan tarti sabela asam raipan sugnu gi leire bazige makha dani ngasi bau bai akoi mama mapa leizari ba jingida jo sinabi ba taude akoi na sarkar jida hangjaningi madudi akoi gi sarkar je pa uzik leire ba Sugnu da leiriba 30 sabel asam raipan gi makha da leiba sarkara natraga sarkar ji makha da asam raipan leibiri bra karino tawbiri je adu huzik si yona waraba si yona kanu akoi serok da meitai sang ba yadre akoi bazita akoi sigi matik sidane akoi na lanthole ising phangdre aku phone gi network phangde mafam jida adagi mai phangde ngarang khatang akoi mai thabirai kana guma pura zero balance ne akoi na huzik leizari je si yona war kari gum be makoi kanu tawningai leite aduna Equip penze taseng na haragadi sida leiriba 37 asam raipan hudak tagi lokthok piyo aduga huzik tara leiriba angang marize mama mapa amadi leizari ba equigi miam jida sinabiyo makoigi mi mafang khangdana police commando ga kamna ga bada taba jing du makoigi di lal hoba ngakta ni maram di makut khulai pairaga nu power ju nu piyo ju leira mangakta police commando ga thengna mangakta ni equigi di misam ngakta ni ngase sengan equigi khulai am ta paira ku lalo bam tan nate equoi aduga ngasi tauriba asam raipan gi ne sa equoi na penze drisina Asam Raipan jingna lakadaba lambi akoi parjana sawbadagi thasalle adubu makoi namu ona taina bada koi local MLA da noigi parja jingna koi gi lambi thasalla banina serok da leiriba BSF kayano ai khangdre batale lamara kayano khangdre leiriba jingje sigi sana thangnaba samrai akoi na thinmani mase thillaroi kolaroi hana moina tawre mase akoi na singna badagi sida leiriba BSF Sugnu gi high school ground da high school ground da leiriba je sangzalaga officer jida hangzaruba matam dadi higher secondary ground da tari gumba hiram mamata da asam raipan ga BSF ka mari leina de makoi na singan tan masial ma bau akoi BSF ta piba leite tari gumba BSF singjina sada thaktraga jo akoi BSF leizari ko makoi na thingani hare sugumba makoi sigi kenwaji da singi lambi jida asi nazaret har belam jida asi da power ga sakpa yabani sero makoi na moi gi sibai jingi mating pangninga ju Kuki jingi mating pangninga som da sakka dabani makoi na khalli di som nakanda akoi gi lambi je thadok pani ani kari gumma ma thokpa matam da makoi na kuki lal hobu jing hai batare makoi gi nakanda lepa misam jing da nongmai kapsan ba akoi masi gi sap saba kan wajing je akoi gi leira banga tane mase sapsana akoi na net nong tha da ba khot da ba tau da bana akoi ut pangam je da bani mase aduna paumi jing jun han makai thabak sin mana Amit Shah lakpa khot pa BJP gi sarkar ji gi maram moraga lakpi da bana akoi gi aseng ba reality wapam je koi phongdok pangam je da bani akoi asuki matik pendra kudak ta ga samra pal lokthok biro aduna akoi state force na mari leinam IRB police commando na ngak biyo aduga amuka jo hanna hangjari akoi gi Sri Birena Lusing ba sarkar je kuki laloba jingi makhada leibra asam raipan gi makhada leibra or akoi gi parja gi makhada leibra kana gi makhada leibiri bano kana na domina tawra leiri no natraga na atopa country amada akoi sat thro haibra natraga bali ba sarkar je sat thra ge haibra akoi karam ba phibam dal leyo haibano masi khaktang hangjani ge imayam da augiba mamang thagi tang kun nipan ahingdagi khanguduna nakal ani gi maraktagi nongmi kamna bagi Obama thoki adigi matungda moina nongalamdaida akoigi kun thangnabada mai thaba horokpudagi aigi inaupa mayam sunugi praja mayamna sauduna moigi kun anakpasingdaju mai thaba horoki adugo thaba horokpudagi mayam changjilu matamda aigi inaupa ju laibak thiba thodo sida yaugre yaugibum maram moraga ngasi bokta numi mangani surujida sarkar na ngasi bokta karimta haibaju leite ado aigi inau padi ai numi mangani surubjina masakto udigi ngasi bok wangde aduna maram masina asamna pelna kapne ju hai kun taja bada ko aduna Sugnu sidigi Manipur sidigi asam pelgi osil lokthok biro makoi lehen biranu State Force in the Fabiro Masiak the name Hazeling.
family ki mane ne ai huji ya nu pa mata du na lei asi se akoina sarkar sta haijaning badi hautik phaba numit mangani surba matam si bauda akoigi paliba sarkar sina sigi asiba dead body sibau lokhat pangam daba sarkar sibo akoina kari ne na thaja doino ada sumai tau da victim family dagi thauram am tau jaga daba akoigi chane bigi matungina numit mangani gi lehu na balai adigi sorat hai balai sigum masi amata taubu phangdana ngasi mangani sujil aw phauda dead body sibu family na ujage hai ba bang masak phanganda dana thamba sarkar sigi mathaka koi hangjaningi kari maram gi akhoi gi pali be sarkar se any by means tawraga dead body sibaw lokhatpa ngambagi kaino se leitab je thongna se leitra bra karmaina tawbirige adudi nakan oyat sida akhoi na pistok ne leira kanda sobdagi nakan dagi moina haurakpani mai thabasu moina haurakpani nongmai ka basu moina haurakpani aduga hauraiba moidana amuka Assam Rifles ka tawraga moi misang moina akhoi praja da attack taw haure maru su moi gi ne na hai pali ba maru se adon sigi sida Bharat Sarkar amadi akhoi state government sina akhoi gi isa isu ta dana leiri bse sibang masak ubse phangan birra roitra hai bse akhoi family dead body gi family sidagi hangjari wahang se ai hajani badi akhoi gi pali ba angang se ai gi hek yan pa se magi bullet se pan ba matam da angang se si deba karigumba state force or Assam Rifle na matam sana ma se lokhot pi hau tara di hingba yabagi tanja du laiba ma se khudak ta si bana te ba adai panbam sisu akoi sayeng sida pan bane ba ai gi mama gi masam su ma bullet na pali adu so Assam Rifle gi maruni hai ma di nongwis na palaga phawdo sa ki bagi huji doctor da pukhat laga nangau bagi masa du gya kaino to bagi hingau re ba huji se aduga hai ba akoi gi yana pa Romario hari besidi ma bullet na palaga mai maru se phawdok te amadu di phawdo sa kibani ado masa si daba ado moina maru se kap khat lakpa gi khun ba se na ngaudre ba ado kari gumba khun ba ngamong taraga di ngantana si bya si roeba akhoi ngang se sathi na so idudi amane na so eba ado ma matam san palo bagi hingori ne ba hojiki angang sidi moin su lokho pidre adum palaga ta dana adum lehelle Assam Rifle su lokho pidre sarkar na su kari gumba amtagi thorang tawbidre aduna maram oraga angang se adum sihalle ba numit mangani thambiraga aduni si akoi pali sarkar sida pendre aduna kudak tagi lairiba Assam Rifle se akoi surroundings da suklai lehandaba haibate akoi praja amagi Kholao oina laujage ai ani Sugnu serau haibasi voter da lising nipan muk oiba aduga saurakna mi lising mapan muktang taba serau ga Sugnu ga punsil laganda adugi akoi leijabra puhon na leijarak la ba kuki maitai zau akoi se lambi se thokam amda leite akoi ni Imphal chaliba awang da chaliba akoi lambi sida Sugnu ward number 9 gi wapopi hai siga langsing hai siga ani sigi karak sida akoi lambi makhak lei sida khaktani akoi na akoi gi lifeline oiriba lambi se sigi lambi sida leiriba langsing village se sije lan ba akoi kina leijaramini akoi su khangi ku gi mapuk phate moina nongmadi akoi je kari gumam tawrak panyai haibase akoi su khangaga su puk phaba maitaina moi bo akoi na sangja pham piraga ta ngasi akoi gi paza sida sorok sida aduga dukan sida moi gi hingpham leidana akoi gi gaiten polangta moi gi su popam piraga akoi ga moi gi hingminna dana ngasi phau leirkhibani aduga ngasi 37 AR gi Sio, koi ni am pende, maming khangde, measure di khange, measure netar singawe. Moi na koi se pistok tau si na tau re. Akoi di mai tai si di pok tharaga dum lak pani. Akoi si ba pam de khange akoi di. Moi ki nong mai se, karam nong mai no. Adagi kari na ucheka pano, kari na misi pano hai ba nong mai gi maram da koi di kaim ta khangde. Adubo jingmi ga thangna na lai bagi jingmi singsina nong mai ahom gi mathak ta pai hai ba di akoi adum khange. Adubo moi na koi da kapakani hai bi wakhan di akoi lai tabani na. Akoi de kaisu thorang ta hode aduga hujik ahingi bung ani ga mi de tara dagi ka panong mai thaba moina loina tawba sida ai gi hek soroki line na lejari ni id ward number 8 ki ai ward number 8 sini phajana mai thaba je sida akoi na thajana thami ba air policing gi phajana police BSF akoi bukan bi aduga hujik CEO mangi power da leiriba sida mathak da leiriba 37 AR sina pung nipan ta ba bang tholok ta bagi maram karigino akoi bukan bi ta bagi maram karigino mamang da di mana football sana ni adu tawgani haraga akoi se kan bira thamani akoi na su moi da just tawbani hujik di moi thajadre aduna akoi gi sida Assam Rifle thamba suk ya roi amit sahana mi asi mamagta lupa lak terapi daga ko yande lot lak tara na mi oi bigi punsi le pa ya banate aduna supam pam de akoi na hujik
government akhoi kholau se tabe da balai ga di akhoi tongan taragani we want to peace akhoi peace pa me we sap peace pa me akhoi sine na jani se sise akhoi alawat measure ne transit ani makse loina mak aina tangkun nipan de inform tawe napat mai sa ka dore sar kanbiu haiba matam da moina haise karim tawroi madam haibane sugunu mai thaba hobuda su aina phone tawi aduda su kaim tawroi haibane hairaga gas godaw mai sa pa asam rifle gi mamit mamang dani fire brigade kan ba thokpa matam da asam rifle gi gari hallaga thogi ben sigi pose ai gi imit na ai gi thonga ni tholakpoda uhoba po ni sugnu da leiriba asam rifle Major amasung DS alawat ani makse moi na haibase moi nungti gi akhoi gi lairiba kuki militant sing siga moi wari sanai moi je moi gi makha de instruction da thami moi karim ta akhoi da tawhaloi haibani aduga direction ahum dagi at the same time kano napat tangjeng serau sugunu pungjing ama khakta da attack to haibase kuki militant ga assam rifle ga manaraga well plan tawraga attack to ba amane sugunu area se tawrise mathangda manipur government da aina hanging se manipur government se kuki militant na leiraga thambra natragana hairiba assam rifle na ne aga thambra natragana assam rifle se kuki militant na crore kaya da leiraga makoi gi apamba mayama ma kuki gi hairiba jatis na piraga assam rifle se kuki gi minai oina leibra haiba wahang sini amit sahana chochampur sandel adagi more kangpokpi chalaga sugunu oiriba ma leiringa de war zone oiriba hamsida miko pama phogla aga hangjaga mi amagi lupa lakara integrity kahelo haraga harauraga lehauriba akhoi maitai masa sing integrity do maitai masa haiba jati se leirakan integrity kairoi dabane integrity ki boundary na safe oina thamaga marakta leiriba maitai prajana loina hatuoga kuki da pithuoga kuki gi area da makhoi gi hidden agenda do fulfill tauge haibagi central government ki policy se manipur government na sukhang khang dabra nat khang dabu araga na thijan biyo hauji so akhoi di rumor oina tari tripura dagi bangladesh dagi lapa pound haiba jati hauji manipur da hairaga kuki chin haiba jati se mafam da leiramba jati maron manabada tongjanba adugumba khuai dagi prithvi da selfish oiba atong basaba jati ni kuki chin se manipur da laga na kuki assam da salaga na ama bangladesh salaga na pound bangladesh da kuki militant gi batale loina thugai khre hairiba kuki pound sing se already tripura de gi lanjan gre ha se tripura gi misam na khoi da pire sigi news se rumor ni haina lekhok taraga di rumor ni hairam ba tang kuni panda sugunu attack tawgani ha se aingon da ne mi na phone tawre message hare adubu akhoi na hainai hadak ti sela gumsi sugunu je akhoi prajana kandaba yaro haibi akhoi sen gi dabane sumai tawdana tripura de gi sanga iba pound jati kanglup sanga ise thizanda taraga di manipur government akhoi gi huji MLA oriba mantri oriba nakhoi humpu tara amadi managare nakhoi yankhai se maitai leitaba taraga dine nakhoi phole pasu yaroi manipur ki integrity so masana adum kairaga kuki amasung atopa jati ga mele de ki lapa mayang singi oihogani habise nasana amutang gyan tabiraga sugunu praja miyamgi kholao se ta taraga di hauji akhoina pami se sugunu sida sugunu gi makha ta na misam amagi punsi single maitai gi yum tha ba yaroi gari gumba sigi protection pi banga moida bo itaraga di hairo akhoi loina mang nupi nupa hoptana khulai paige khulai parega akhoi loina ngamte ai ba kholao se manipur government amasu india government gi yohan biyo india gi media thajan biro india gi media manipur da thajan dana akhoi gi kholao yo ba yaroi sibok sin ba ngam da government ai yam hainin de manipur government is just useless government nothing phodoro maitai masawe nothing phodoro nakhoi gi makta mang tharaga sibige india government de yawalo mainland india da chochampur dana internet thari bodo karamba network no haibe bok thiba ngamdaba nakhoi gi government se akhoi na single samna ma phok thajadi haibe se manipur government amadi akhoi gi manipur gi legislative assembly gi mi khudi mak nakhoi yankhai mak khangbiyo nakhoi yankhai na man hojik nakhoi da pham thadok pa yaroi kari gi pham thadok pa lura kan da pham thadok ka kari gi chen dori ba pham do ko laga nakhoi gi power season of state government da
सेंट्रल गवर्नमेंट के मखाद लेरसु दरकार लेरखु मतमदा स्टेट गवर्नमेंट के नमतिंग फुदोगा थबक तरो नखोय के नमक प्रजा मोन सीबी के हाइबसे मणिपुर गवर्नमेंट अमदी लेजिस्लेटिव असेंबली के नखोय पुनमा नखोय यांखैदा आइना ngasi सुगनु प्रजा मोन नखोय द वार्निंग नि पिरिसे रिक्वेस्ट नते no time for request it's our order it's our demand you have to give order 상하기 몽도 사태가다바 몽기 오이바 아두금바 인차기 타바마 이코이 마루이나 마이테이 커뮤니티다 포커스 토라가 이코이 플라이 파이바 쿠키 밀리텐 케아나 ngasi 토락라가 마이테이기 미 케아 미점 케아 하파 란퉁 케아 망한바 마시 ngasimak 이코이 수그누기 마펌 아마다 후지 나자렛 하이나 ඛꯪ나바 셰로 아마디 수그누가니 타이나바기 मरक्सिद लेरिबा मफम सिदा एकोई मिचम मरी खक एकोई सिरगा लेरि हाइरिबा मिचम मरी असि एकोई यूनियन होम मिनिस्टर ना मणिपुर की खोंगचत लाइङै मनुंग दम सिरगा तारगा लेबा मफम अमनि अदु हाइरिबा यूनियन गवर्नमेंट की होम मिनिस्टर एकोई अमित शाह ना लेरिङै मतम दजु हाइरिबा असिबा मरी सि एकोई लौथोक ngमदा मा मसा अदुम एकोई दिल्ली दा दुम हनकी लोइना हंजनिंग वाहंगदी गवर्नमेंट दा आइन हाइजनिंगबदी तसेंगना पालिबा गवर्नमेंट सि एकोई मागी मथौ सुनै लेत्रबरा मिचम जिंग सेफ ओइना थंबायबसी गवर्नमेंट मगी मथौनी लेजिस्लेशन अमदा अखोइना मिचम जिंग अखोइना ngakpa ngamdana गवर्नमेंट अमनि हाइना अखोइ सुम लेरगदी गवर्नमेंट सि अखोइ लेबगी मथौ तारिब्रा सुम खनबियो हुजिक शेरौगी अम नजर हाइबा मफम जि लेरिबा मिचम मरी सि लौथोकन ngamdaba गवर्नमेंट सिबु करमबा मखलगी गवर्नमेंट हाइबसे अखोइ थमजनिङेबा इसागी फमखक खलगा अखोइ गवर्नमेंट पाइरगा लेगनी हाइबो वखनजिदि थादोकपिरो प्रजा अमा ओइना अखोइ सेंगना प्रजा जिंगि कनगनी हाइबो वखलम दोइना थादबिरगा अखोइ मिजम प्रजा सिंग असि कनबिउ लोइनाना महौसागी पुनसिदा हंजलनबिउ हाइबो वखम से थमजनि